ассалому алайкум бародарои азиз ва тамошобинони гиромӣ. Ин дарси ҳафтум якумаш, яъне дарси 7/1 дар бораи лист вiew гап мезанам. Бозам барои ҳамон дарси 8 накарда, бозам дарси 7 кардам. хуб, дар дарси гузашта чунин намуди лист вiew сохта будем. ҳозир ман лист view пешине кушом агар мана хеле намуд list view сохта будем. хуб, дар ин list view танҳо пахш мекардем, ягон кор намекард. акун ҳозир бошад ҳамин list view, мисол Таҷикистон душанбе Масҷо Хоҷанд Кулоб Бохтар кияй Тоҷикистон пахш кунем, саҳифаи Тоҷикистон кушода мешавад. Душанбе пахш кунем, саҳифаи Душанбе кушода мешавад. акун ҳамаи инҳо дар дохили якта активити кушода шуд. мисол ҳар якташ ба отдельно активити кушодагӣ нестем. ҳамин мисол Таҷикистони як Таҷикистон барои як Таҷикистон як активити кушодаем. дига Душанбе Масҷо Хоҷанд Кулоб Бохтар ҳамаш дар дохили ҳамин активити Таҷикистон кушода мешаванд. мисол инҷанда бисёр рӯйхат мешавад дар list view, 1000 та 2000 та рӯйхат шавад, 1000-2000 та активити намекушоем, якбора ҳамаш дар якта активити чоп мекунем. барои хотири ин чӣ кор кардан дар кора ҳамун барои хотири ҳам мекушоем ҳамун ваи пештара мавзӯе ки дар дарси гузашта сохта будем. мана мекушоем Android Studio-ра. мегузарем қисми main activities. дар қисми main activities ки камтар бисёр рамнеста камтар кодора илова кардан дар корҳай. ва якте дига хебет аввал вай мекушоем. якте дига активити созем. layout мана new activity empty activity. якте дига активити холӣ месозем. мана ман мисол мегирам ки second activity мегирам, яъне ин ки activity 2. second activity мана хай душ кунем. second activity 2. хуб, баъди сохтани activity 2 мегузарем қисми main activity шанда. дар қисми main activity менависем акун on click хосияти on click дорад. мо бо воситаи хосияти on clickаш метавонем ба ҳангоми пахш кардан ба дигар саҳифа гузарем. list view нуқта set on item click listener. set on мана item on click listener худа подсказканда мебарорад. мана дар дохили қавс бо менависем ки new adapter view on click listener. ин подсказкаш бромад энтера пахш кунед худаш сохта метиҳад. баъди инҷо омадан хуб менависем string баъд як номи дилхоҳ мемонед. ман мисол менависам ки temp list view ин ном дилхоҳа метавонед ягон номи дигааш монед. баробар анакун номи стрингеги дар боло интихоб кардем ҳамуна мегирем. баробар my city яъне шаҳрҳои ман. дар қавсои чоркунҷа I менависем. барои хотири ин навистам инҷа ва I кардам дар кора position аст. коин position I монданамон дар корай parentам нехай parent ҳеҷ гап надорам наистад. нуқта to string мана сатраш тамом. мегузарем сатри нав intent аку саҳифаи дигария ҷеғ мезанем. intent баробар new intent
main activity nokta this virgül akı nomi activity menüseyim. O zaman activity kuşolayım ama buna second bu. Buna menüseyim. Second activity nokta class. Class. Buna intent punkt extra intent extra در داخل قوس بازم می نویسیم نامی string ما my city my my city template list view یعنی نام کلم نویسیم اونه اینجا ده می نویسیم template temp list view. Tamam, start activity'ş میکنیم. Start activity اسی خورد قد میشه. Start activity intent mana intent. خب اینجا یک بار دیگه پروست اعلام میکنیم لیست ویو set adapter گفته adapter m adapter خیلی به این هم میشه با اعلان اکید دیل پرتا قسمی main activityش تمام میگذاریم با قسمی activity که حاجی ساختیم activity second مدرویم یا text view میمونیم. این text view برای خاطر همون از اینجا دوشنبه پخشن دوشنبه برابر تاجیکستان پخشن تاجیکستان چاپ کرد برای همون لازم میشه تمام برای چاپ کنیم معلومات. مانا ایدیش text view میستد خیلی میتوانیم تکست علیش کنیم نام text view مانا خیلی کمتر کلانش کنیم فرق نه خیلی ساده میگیره اینه با آدم دل خوخی خودش به تغییرات رو برده یعنی دیزاینش طور کرده میگیره میگذاریم قسمی جواش این چیزا هستن برای ما رنگ خوشرو شدنش برای ما اهمیت ندارد اساسش کار کند برای ما میگذاریم اول تکست ویو با دعوت میکنیم تکست ویو برابر مثال تکست ویو مانا بعد دعوت کردن string منویسیم string بازم من اینو میگیرم اینه در قسم main activity اعلام کردیم نومی stringi main activity میگیریم جنده مستعود میکنیم برابر get intent get string extra نقطه get string extra خودش پرواد بعد قسمی نامی بازم my city می نویسیم دا main activity نه اعلان کرده بودیم همونم می نویسیم text view نقطه set text بازم بچه من اینجاش خطا شده گیه اینجا template list view نه یعنی اینه نمیگیریم باید یک تعداد دلخواه نام اعلام کنیم مثال این به چی میگیریم مثال من temp holder میگیریم برای مثال این هم دلخواه نام مونده میتونه temp holder همون این پایان هم می نویسیم temp
холе мана тамом агар ҳамон ҷош дуруст нависта бошем бояд кор кунад. Мана ҳозир або старташ карда мебинемаш кор мекунад ё ки не. خب منا ҳозир мебарояд. خب мана чӣ хеле дида истодаед кор кард. Мана душанбе Тоҷикистон пахш кардем дар қисми текствиюе ки мондем Таҷикистан чоп кард шуда. Мана душанбе пахш кунем душанбе, Мастчоҳ пахш кунем Мастчоҳ, Хуҷанда пахш кунем Хуҷанд, Кӯллоб ва Бохтар. خب бародарои азиз, ин буд дарси ҳафтум, яъне бозам дар бораи листвию. خب худо хоҳад дар дарси оянда рӯзи бозам якшанбеи ҳафтаи дигар дарси нав мегузорам. дар канали мо бошед, подписатсия кунед, лайк монед, то ин ки аз видеоҳои нав ба нави ман бохабар шавед. Хайр, то дарсҳои оянда.